Machiegni kendo, moko kuom apisa mag obila modagi ng'ol yuak nokumba mar thieth oserem konyogi e kindego ma gimanyo thieth ka koro gikwayo sirikal mondo okonygi. Apisago wacho magi e kinde mane giyudo gigo makonyogi e wuodhgi ma kinde ka kinde maka gi kacha e romo mane obagi e boma ma Nairobi. Ogai mar obila pacho ka Douglas Kanja korka kore opwoyo obilago ka bende osingo ni sirikal nigi chenro makare mar biro bero ngimagi. Jata tije maduong' ka Kenya Hilary Wachinga bende nopwoyo obilago kuom chia margi kendo yango ni gichwalo kony makamago e neno ni obila odago ngima makare. Welfare of personnel is one of my key priorities. In that regard, we are working hard to put in place needful measures to ensure that police officers faced with various challenges are supported in their recovery journey. We are here to deliver on a promise we made last year to deliver what we call assistive and mobility devices to the National Police Service. This is one of our many activities at the Nikofiti, which is our anchor CSR project. So today we restore dignity and movement and also freedom to police officers, just empowering them and to give them some resilience and appreciate the good work they are doing. What has taken place today, I was not expecting, I personally, as a senior officer. But I thank the IG, Mr. Douglas Kanja, what he has done, because he has already rehabilitated my leg. And very soon, within the course of next week, I will be back.